Uai lumal fa masino nga mawalunga le tangi wasuai el pulisile le matangan wengal soy fumaloloina. Ya Aiono Dr. Alec Ekeroma, le nusi pepal Samoa Observer, malefa la putuptunga te unga tu petanga ta whainga luenga po le nupi fa. E tolu se la wafetala le tangi fa asanga le Samoa Observer, ai le imanino mai pe fia se fa ingol se leni, o lo tangi fa asanga le nupi fa. Na fa alia Aiono le tangi fa asanga le nupi fa, ono le fa matuina tu le itu o fa matalanga, e winga ilana nonga tu pe le na i waina fa asalalawina newspaper. Na ia whaalia fo ilea awhie se whaipulo le sui o le komiti whaapale o tupe i lea mata upu. E alelo na wala au le nupi wha lea na mafuai, o na whaamatu ua tuitua ia whaamatalanga. E masalumia fo i Aiono, o le whaipule na aveina ia whaamaumaunga le newspaper, ma whaasara lau whaalawa i te leise anganga i tau whaaleanga, o no mafuaanga whaapurkiki. O Aiono i ela na whale maitu ma oti, ma o le pisinisi lea na whai e lunga le tausanga no ngā tupe ma le nupi wha. Mai talitonu o ia, o se mea whawhau ma le tau whaaleanga ia tustusinga. E te le whaitionga na whai e whaasanga ia i lātou e ana no ngā tupe ma le nupi wha. Ina u whaasalalawi nei tua nei whaamatalanga, ai u whaamatalanga e patino i le ana le no ngā tupe, ma le whale tupe, le ana whai e le no ngā tupe. Sa te le whaitala tau whaaleanga ma whaitionga na whai e whaasanga le nupi wha malona taitai whono. Ina watu la i maile te leo se tupe na whaamatu ua tuitua. E alai no ngā tupe pisinisi Samoa e fitu, le ana tu ina tu iainei no ngā tupe. Na tu la i mai e fo ise te te ele au whaingal wengal nupi wha, e whaasanga taitai whono komiti whaatonu. Le ana tele masino wha ngā solo i eisu e suenga. Mai ua ina tu e whaatu la i ele taitai whono. O nei le ise mese se na ia whai, e tu sol whai tionga le au whaingal wenga. Whaali o lo ta pena fo ise sua le nupi wha e whaasanga le newspaper. Ono le la tau whasalala wino nei whaamatalanga, hai mai se le awala na ui mai e itua o le komiti o tupe al palemene.